Na snimcima koje gledate vidite stanje radova na novoj glavnoj autobuskoj stanici Beograd na Novom Beogradu. Kao što vidite ili možete da uporedite sa nekim ranijim snimcima bilo na mom kanalu ili na drugim kanalima pre 3 ili 6 meseci, napredak je minimalan. Nepoznati su razlozi totalnom prekidu radova. Jedino vidljivo prisustvo na gradilištu je prisustvo vrana. Ovo je objekat i projekat koji je od strateškog značaja za grad Beograd. A pošto je Beograd od strateškog značaja za cijelu Srbiju, ovaj projekat je od velikog značaja i za cijelu Srbiju. Možda se donese, ili trebalo bi da se donese lex specialis za zakočene projekte poput ovog, kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima, ali posebno je recimo to prisutno i vidljivo u Beogradu. Kako god, moram reći da sam razočaran ovom situacijom, veoma razočaran.